Prije odlaska na Korčulu odvezli smo se do samostana Gospi od Anđela. Tu je franjevački samostan smješten na brdu iznad Orebića, odatle se pruža nevjerovatan pogled na Pelješki kanal i grad Korčulu. Trajektom prelazimo iz Orebića na ostrvo Korčula. Vožnja traje nekih 15 minuta, a cijene karata po osobi su 13 kuna, za auto 63 kune. Ukoliko idete pješke da posjetite stari grad Korčula, idite brodicom koja prevozi samo putnike, a ne trajektom kako biste izbjegli šetnju od par kilometara do starog grada, pošto trajekt ne vozi do centra Korčule. Ali ova mala brodica će vas dovesti tačno do starog grada, a cijene karata su 15 kuna po osobi. Dolazimo na zapadni dio ostrva Korčula, u mjesto Vela Luka, udaljeno od starog grada Korčula 40 km. Prvo što tamo posjećujemo je Vela Spila. Vela Spila nalazi se na južnom obronku brda Pinski rat, a riječ je o jednom od najstarijih historijskih lokaliteta u čitavoj Europi. Vjeruje se da je bila naseljena još od zadnjeg ledenog doba, a to je bilo prije otprilike 18.000 godina. U to vrijeme ljudi na ovom području su se bavili lovom na divlje životinje, a pronađeni su alati i predmeti u nataloženim slojevima zemlje koji svjedoče o ljudskom boravku ovdje. Cijena ulaznice je 15 kuna po osobi. Vela Luka je mirno mjesto poznato po veoma nadarenim umjetnicima i muzičarima. Ovo je mjesto tradicije, vrijednih i svestranih ljudi. Stanovnici se bave poljoprivredom, ribarstvom, turizmom. Tu se nalazi brodogradilište Greben, tvornica ribljih prerađevina Jadranka i još mnogi manji industrijski pogoni. Kratko smo se prošetali i ugledali malenu crkvicu Svetog Vičenza. Ona je izgrađena 1589. godine i mislim da je to najmanja crkva koju smo u životu vidjeli. Zatim mozaik po trotoaru koji su napravili članovi udruge Likovno stvaralaštvo Vele Luke. Cilj im je napraviti najduži mozaik na svijetu. Oni svoj rad i zalaganje daju mjestu besplatno sa željom da Vela Luka postane prepoznatljiva po ovom nesvakidašnjem umjetničkom ostvarenju i po tehnici mozaika. Ovo je zaista jedan predobar projekat koji će oduševiti svakog. Samo naprijed vrijedni ljudi, želimo da uspijete u svojim planovima. Tako je prošao dobar dio dana, ali to nas ne sprečava da pronađemo neku dobru plažu na ovom ostrvu, kojih ima u izobilju. Izabrali smo plažu Žitna, a plaža Žitna se nalazi na otprilike pola puta između starog grada Korčule i Vela Luke. Vraćamo se nazad u stari grad Korčula, koji se nalazi na sjeveroistočnoj obali ostrva. Kroz istoriju uprava se na Korčuli mijenjala, pa je tako ovo ostrvo bilo grčko, rimsko, ilirsko i na kraju slavensko. Stari grad je okružen zidinama, a ulice su raspoređene u obliku riblje kosti, omogućujući tako slobodno strujanje zraka, ali i štiteći od jakih vjetrova. Značaj
najznačajnijih historijskih znamenitosti izdvaja se gotičko-renesansna katedrala Svetog Marka iz 15. vijeka, vijećnica, te masivne gradske zidine, kopnena i morska vrata, malena crkva Svetog Petra i naravno kuća za koju se smatra da je u njoj živio Marko Polo. Ukoliko tražite tačku sa koje se pruža nevjerovatan pogled na cijeli grad, onda se popnite na vidikovac u katedrali Svetog Marka i krenite sa slikanjem i snimanjem. Zalazak sunca sa ove najviše tačke je nevjerovatan. Početi je uspala, ovo mislim može mnogo. Ovo je najviše do sada. Stvarno se ne smijemo više odredljati, nećemo moći nigdje proći. Čak ima i semafor. Ups. Da,